chata Jeme Femeji many in a leneke, wakaji one leneke, a sunny water of Jama Weshi. Lala in Camini, a shabu, a shabu, a shabu, a bash shabu Tamɔ Shitɔ. Lala nife when you know in Cabanya Beno, your Omashi TV, Nijida, Jufo so, Kesoa. Lala menace Ashimena, she so, Nima so, Nama so, many of Jama work at draw and the many eke warfare. Lala Yemen Fanny, Yemaka Yemen Muslims, me fair, Yemen Muslim fair, ni hima, mi ya mofiamo, Ramadan, Karim, Mambi, Jomo, Keje, Ofichama, where the care of fair, Numanu walk my Lenu Yone, Ahe Ewumi, I will not feel any happy Almana Bapi, my Jamo, Adio Academy, none of I, none of I, none of our way, will Jane, then of I, Lele Ofichama, feel them leo. Ya Ramadan your name you know what Salomaka five mo fair jack no fiano net to a gamashi one binimo they ran a finin ma ile eke $20 abagamashi again $20 can no actually mo GADANGME no ni hafi inti na buy GADANGME one big of chama we koni efemini eye bu awo ni ekpa no fiano issue lala acha pe no pemi no ya ke actually mo jinu ni be ni wo pa yo nani men solo ye jeno macho ibele no ni kenga inye men solo fe ni kemi yo be da bu ka gbe na ye Omashi TV no mo fia mo kaje ka gbeze inye nya pa yesu bi ma te ka ve no bi en yo ya ke ave no bi fe ni la ma te ni ye kemi ye bi na ka no yesu bi ma te yo ya ke bu ko nye men te shi bi watche ni mwe ye botiano ni ami yo ya ke bu o ye wo bi fe nye kemi ye bi yo na ne me son lo ime la ke je na je no je blank e bo muta ke be no le dane be woni fe mo ni ni je Eeshã woni fe mo ni many wa mi few ni nyon ke ni fe mo ni ne ba ogbe no nke ba ke ken claim ni Great Aim Academy nke mi ni Great Aim Academy ka okwani onaka obile an kwali school ni ke iba gano na yo ke yo shi anu no yo bo modern ko ni ofemini ohani ga yi mo ni ato Kelaba Great Aim Academy. Igemini Kelaba Great Aim Academy. Great Aim Academy. Keba kekeji utowa me segbe. Ame Johnny Van Santamus High Street no niji Accra Post Office. Igemini Accra niji Post Office ni ami ye Enterprise Assurance tututu. Jemeji enikeji utowa me ye onini bashi amen. Kefata ile mwebe JC Enterprise. Igemini JC Enterprise. I get Ikeba ke JC ye ameji nyeme kumenikeji aleno o tawonuku jara yelisani o shikasani ebashi ona driver no jibo ni okudo ni chonde kudo lo jibo no okudo chonde allo okada ochuo ona okada ni eguni oka ona gabun phase wise apparatus din ko ni boden je ona ake begbe no no sumo nye yo ke ba ke ka gbo ina ka yo tui bo mo no chi oben ke JC Enterprise ke jo chi oben ke le e ba ko bo ni ba fi le jage bo no ko fine no ko bright and shine ni ofi mini obo modeni owo nyomo fiu ke jo wo nyomo fiu we ke na apparatus e efi mini emoshi yo ni men na me na ne men so le ke de lama ke to butu ka gbe adan shila injamna Kenya ke shi na Suma School of Excellence and Hospitality nke mini na Suma School of Excellence and Hospitality na je me ko che je ni bi e pick baba ojinu na ba fi mini aba chombo ko to wa me nungwa ame keba ke catering service ona catering service ayepi she ko be ko te ni bi e po na chombo na je me a chombo continental ke intercontinental dishes fe onu mi shi international ke national ke regional ona dishes fe ko a chombo mi no to ka se flower fe mo ko o to ka se ni homo alo to ka se decoration ka yo tui ko ka gbo ina nyenu nyenyo nke ba ke o me cons ni bi e fe modern cake design di sugar craft pastry cookery flower balloon design tell bena sa share housekeeping on me shi batte the silver nke customer care kuma food and beverage skills fair to bena film da ji ke ni bi ona local dish nke local drinks ona foreign drinks can be from Achombo but mo de kaji o to wa ma me nungwa Boade road no nungwa Boade road na lo anyo twa me ame ibo 0243449046 0243449046 kaji o twa me o ni ba she ameno ko ye bi yo ko de twen e ko bolo qualify no ke la ko kele ya de akase di ye Boade kaji egbe na leche ba ne ni na no tumo ni ba je mi ni eni ni ba fi le yo ke no mu ji wo no bo omode no to ka se catering onu mi
one more no share because me and Kenya buy much on start myself here play me. She makes more play. Me to myself private jet or private jet. No, me and much more bank. None of them saw the email like I said. I must mark a mama for my bacha. Thank you, Benoli and Camini. Eeshã, the Basha Tamɔ Shitɔ, or them non care about benefit money, the Monica Bao Banoji, Bunch of Onion, Odebi, Abladebi, Nyama, Abo, one rasta, Kachi Gra, me, Jarama Bashel, Kenjemba, Magbele for train and no me or me. What fair, what are you? GADANGME, you let know of me, what our Kachi Gra, me Bashel. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. GADANGME Kamisha. Nasuma School of Excellence in Hospitality, Niji Vocational School. Wachosia me yani homo me. Wachosia me balloon fabric flora. Kumaka afia flow na ba saje mekanibi aba sa car here aba sa solimochimi. Ena ba for reception ena ba wacho fe ko ba fe flow no to flow cake, wedding cakes. Fear of birthday cakes, what fear of agbene what fear bag ashinone ke tokotana ke ashinofio what fear of final ke boy to what fear of one chanye what fear the full time need Monday Ju kashiso ne bia no won to wo fe hope no wakaje ni chulo jibo ne kole onye no ba Ju kashiso we ye ho no no wo fe e wo trawo kono ka wa gbasale keko ba register wo ba ko wo boy na suma ne afi nyoma ke edwe ne wo boy ne me pi e chomo me ko me ka fa gbe me ni ke ya police mi ye me ni ke ye ni na me ye me ni ke ti abrochi ye wana make jo outside Ghana ambakasi o me ni ke ya si hu amekete si ye wo afi nyoma ke edwe ni wo boy me fi ha pa e cho woni ni no ye school na mi e wo nye ba fata o hi koni wo ye ni mo wo e kashi ni ko ba hu e wo ba ha bobe ni ko ba wo jo mo wo nye kashi agbe nye ti anya benka wo ni wo ba ya no pepe kaji onuko wo here wo ye nwa boadegbe no telephone number 024 344 9046 024 344 9046. Yo, no name small loy. She chame fedike wa yobe Omashi TV and Ominda ni shaka nyana nye wa chunye me mite ya femini inte ya yidara imba shrao. Inke abake kwakwe lowe monite yache network monite yache network ninke buyo ne yamule monite network imule. Robe amlone ni nke buyo biane show me no na wobe one networks and here then drum on if no me stream live your Facebook me chanya ho nyoma wako me chanya ho nyoma wako ma ka feke in ba life na ke in way in me show it because in chatani for me le un ago nyoma wako atole no ke in ago o stream live and again o pen live and o comment be no comment or no tag or me au ma one people o ma ima no ma job we fata yabo e no panje no bala fa ba shuru yen no fi oni afia o na gba pi mo ni ma je bo keje mi ato ape ono be mi ke fata e no nke ba kele le ngmene ni mi stream live le on YouTube no keji e ko le ale no
ni cafe mo fi o ba nyo o fi mi o ba nye o ya YouTube le oni o afi mi o ke mi aye be ye je me inyo ya ke man se bi e chi mo fe nye YouTube le ke pete TV no o ke nye je Omashi TV ni wa kwale life ye je o do mi si ye je TV ni no ye cha ye me gan me ye ka ma nge amba bu ai nwo pan gan ai diaspora bi ye amba bu ati ni nwo kwe no be ni YouTube in your Facebook see in na time me Facebook ma ona ke comment ba ni ke mi family mi really bo na ke no ke mi yo bi mi ohi abroad teshiman sa mo pe ya ke be kuku mi e ba ji eyin epo na ne men so lo e me la ke shi je na wo ba chilele wo nu emi ni me no ni yo fotre mi ni ke ba ni ma gbe no ko ni wo susu e ke se mle twa ma gbele pa ke wo fi mi ni ni fe onye onye den twa ni ji ni demo alo ni to ni demo ye no ni wo ba yue yo be mene no ni yo fotre mi ni nke ba ni be no ye me gansani ele GADANGME anukwale be ene show nna ake ni bi politics titiri esani wo jie wo ikeje GADANGME as a old fence and ona politics ke wo nye ni na kan both parties ni di MPP ke NDC wo ka ma pasa shin ni wo nye wo ka me wo gemo ke wo nye wo ka me wo dwon ni gba wo na ona wo nye wo ka me wo ka mama me nye ka me ba public po ona che me ke mama me nye ke wo nye wo ka me se ni wo ka ma fi mi ni be wo jie wo ya me because effectivement ona ami GADANGME bi ye won pepe sisa jini mama be onu mi shi nga be fe mi ni ami what politicians both MPP ke NDC NCR me ko be ka fe mi na ka mi e pa no ko ye na ka wo bi enu flag ke twa mi na mi na mi na ami towo me na ami GADANGME jijira me na ami GADANGME prokocho me na ami GADANGME fe basa neke ha jini New Patriotic Party the National Democratic Congress neke nye me ne amen amami ani wo pio amami ani towo inwa ake come kaji moko ka efe politics allo politician ko nye na eye kotoku mi shikomo ke eye noko na ke ba wa ma na eba na enye efe noko anye allo ni bi komeye na ona ake enye ko ebo e wo modin ye amaka ebo kwe bofia boni oba afiu ha adun na sale meaning adun brofo ba ka meaning a decorated monkey is still a monkey adun na sale adun ni pro to yo ne bofia boni eji ha ko wole jume no nyele fefew no wole pa no wole jume ji baba o ni ke bo nye ni na ngboto bofia boni ji e ba tun e ba bote moto bofia boni ji e ba tun e ba fe mi ni e ba bote moto mi nyeme no go te no nye ibana wa because mi ka mo ko ya fe ne ke party alo ya fe ne ke party alo mi o mo party no sumo bo no sumo coffee bo no sumo coffee jenye sande because mo fi amo eno dana da na ye jemeji no fi o mi jemeji no yin shikeje o la keshi o yo man bi e sumo be jemenye mo o ba le bi no ba yin je mo ha ko la ko dun bo pe o musun ye ko la ko dun bo ko me to musun ye be no yin o ba le bi no ba yin je mo ha no ko bo GADANGME no bi famo bi jimi GADANGME no jimi ojogba I'm proud to be a Gan honu mi shi I'm proud to be a Gan inye NDC se dan inye MPP se dan wonu fe gwa safe ko na ni na be ni yo ni na ka me na me amete school kome ka me teacher kome no ame fe ame sube kome ingamin amete school kome ka me chon lo kome no ame fe ame suban kome Mogo babia ko wula ne mini no eta wa yue alo ngene wonye nu ne mini no eta wa ke o
Endike enye nke sanere nchemba lala shinata nyachanyele akaye plamaneno imba jwe several times dane mimbolo ake wo sempe school we te afio alete school chwe mashi ni dane block jie bon klokocho amene femente fe basada na plaster yi no waka atami ni biko ni koyoko agbena na bakati so ni che no ni koyoko klokocho pra ni ko kunwe ati alo aba nyakwa sla market mashololo wa majia cheme nyenna ake sempe school mashi salaga market e mashi la general hospital aba kumole aka ti so fe fa aka kumole aka ba ama anye mi olololo mi ne jinu wona wanta ko wa miko cheme nime wawulame gawaye nyeke awa ake na jele minye nieka oyoda no ta amiyo dana afio mini nieke oyoda ni taflake o ta amiyo dana ke ko fio mini ake ko fatai aloje na kanyekewo kaje na kanyekewo I stand to be correct I stand to be corrected. Kaji day na kanyekewo. Yeme. Nime name. Maba mini kra wo fe. Echinate hey. Wa yako ni wantanu wa miko. Watashi no aba. Aka akati so de ko. Mini so da akati o. Aka amaloko ye. Osha clinic inside there. Wogan. Osha clinic inside there. Ato amonoko ede. Nyeme. Nyawa bia wa esande. Wa MP no wa ye. Wa politicians say no wa ye your dio. Politicians say me nchi je ni la te vanda po epe. E ke banama, ke manaf. O kan la ye. E do efe ni kecha. Money she say money ba she. Me e do efe. Kaji Panama, Kajela Jimon MP, Kapanama jail MP, a president there, no minute to do you. Yes, and pesco way. Mina, you Kavanica cow, I can you are yes. Yan one year I can buy him by you. Banama, Nilante Banama, what a Nilante Banama, what a Nilante Vandapoy. What a manafa jesoa. What a new kind? Lie. Gogbaba. Ashikote. Niji what ashikote. Sorry, NDC bena. What a new lante vandapoe. Me like a bian say call a sermonation. I share say I never had the machine. Di money and I will coat here. Yet, Niji what ashikote. Neke wacha shikote Kenyanu manafa jesoa Nila te banama Kanila te vandapoy Mere wanu adogba Aka fe press conference ko Shei na fimo ko janji Ke wamajacha menate teshi Na bolo ake Abaraba bese pesku na Kakbeko na Aka ba felu ko ebi edwalo Aka fin Mapa Nyekwa Watala shian Mena abayi No na Foni no na Aba kati sod. Aba sod kati wono na. Shina ta ya kati sod. Ya osha clinic. Aka ato amanoko onye. Nyeme. Nyena agbo bia wo isani. Ake ni won teko ni won miko. Botwe e banye balake. Lele get fund. Na te ana ate alobi for project na ma hospital. Noji infoni no na your screen no amloni I love ni akabama no na nya love shika na ka makaba je conclude no conclude shishi e conclude ato akanya ka na ta nya love shika na akaba gbese pesku na ni wo bi akramese na ma aka na kwa shun se yebi mini shire mi aka wo yo
Tana GADANGME atin. Ne drami, noko drami, fake, cheme, wachame, ne sana me fwa me havo. Wachame ne sana me na me ne aleke, kaji le alake be na bale na kaya le, be, wo ba afufuya me, ame wula na me bubu, ame mama vuya, na me kete ame ka atalashi. No kami yake, lole ke se la su keshikaji na me wa me dwen wo bibi ya ye ko kwase ni fo ni wo cheme ama me bua hie ame aje na me yeri fremoni na o da se ni me expect aka ya me comment mo na ashko na cha po se na me kaka me ya shide na ba baje e se na fe mi aba gbegbe no na fe ye na da ba je ko ishi because in na ko fa e fo wa Never you know na kumo sempre abon sempre school ma. Se mi aka power chaki. No aka for atake. Ni wo MP anye ko lobby na aka gbe na. Enye lobby aka ama no conclude ya eko. O minister na ka wo yi ni. Dabi. Kaji anye ko lobby. Na aka gbe sempre school na. Ni awo bia wo aka anya lobby aka aje project conclusion yo sha clinic ma lo yeme ike kwa kanu na ha ma je lo kwa pani ike kwa kanu na ha ma se na mo be dabi se na mo ye no kwa pani shi a ko shi le proko choka mashi na anakona ni me yu ake le party ba ku power mo ni party e ba power le o ke aya konta abuji na akwa woji ami Shimene anya ba akati so de konkulu mene menu ka ben kwa ojana mena shika menya beke maabo fishing abo no nya wata so bia wa yake neka politicians ne te ame na we ate te ame na we ate ona mini ame na wo kwa mini because ame like bibiye wo biye ame yi onye ese no kaja ato na sha ame fe ona ka osho abele ona yi ni mami eyin ese fa se biya unfi amini ame wu ofu ekeyin ose hello ame la kaja sho abele ni nye eyin efu ekemba bibiya un ba fe ni ba yin efu ko ba se enu aka bele no ke tin ba laka yin ko ne fe ne ba yin ke bi an we fe kuru ba me ke yin se ke ba ma ba aka wo live self interest live mo anyan commission le aka wo yin aka wo yin sin le ko ni jan commission le self interest ni wo talashi wo nkwe wo nene nesa ni wo jue nesa ni wo fo ni wo shi no bo se ni bi ni e be se na mo otuba ni wo fo no bo ebe me jino ni esa ni wo jue ona come on ona wo nu pa ke fe se na me le ake they are rendering the service to some people onu mi shi democracy na chon yeme democracy na chon ya no abigogo le gba bojuba ni gogo la chon bo democracy eshishi no kwa ka live mo ni wa ka wo live o ye Ghana ne ke won wo GADANGME shipon ni no democracy e tumi e wi elo Shabbat mo man wo ye ne che mlaji ni yo de ka je tutu efe aye ona afe mlaji afe tumo eyele no kole nka mi male mlaji ni ro we no kole we wonye majini ka wonye majini dara ba kola ete esa na to adafina ni mamuve le aka ba kola 2 minutes 3 minutes 1 hour chibini wana ebie obanye no wa adu no fun wa to no fun o aye ni no fun akola ite keke adun oyi abu ya konta because body e cha na bo kwemene abu awo be mi na election year yeme
amebua wa be mi na family e she election ye na mbua wa akonta ni ama anyi scenario ko ni ama anyi scenario ora como que de chako kemba wo gama shine ken hu ken anyi me ko ma ino ona ke shafie we kwan shimo ni wo shio alo mi mali nye kwa wo kwan shimo akete ye o le tin nye bana ke kwan shimo ni wo shio kaje sekoto moneke election be ami election year alo earlier after election kwe na mo jibo ona politician go na mama mountain stage aka ba aja loko aka bu wole ma ya konta shine akwa ko nyekra amena wa pamene amena wa meko me keke no ani ka me tekina ma tata me office na me jo wo amena wa meko me keke self interest ya tutu siri ka wan siri na ma wa ya gagba jinye agbiya jinke ya fafafan ya fafafan na me ke ba ewo na me ko me kena ka me samla jinke o mu ente ke jojin number jan o le me no I feel to make agbe election na afo wo da dun ni wa yen na dan loy e ko na gbe ni madum obi ani ru opi ne to wa ma jan cheme nwe ni mi nu e sko mpo mi nu adum obi ma wi ma fi ingbe ne ba bale pa ke ini ya wi ahun ni tafra che afeto mo wi mo nshi wono wo ma jan cheme ona yeme ni bi ko menja no ne sani water shi ni wo kwe no mi ba to chu mi ba watch me semenye no ni ke ewo wo lele nyanya bu wona kan be aka no ni ba to chu mi ba watch me nyano nya no na wala aka ko na no nyemi Eeshã o ba ya no efe mi ni emu no yi ni wo ma ba kanye no nye wo wona kenga ni wona no ko kro o ka mi aka shika to fen ni mi na boni bu oko onye ni bi no onye mala onye la ke kojan ke kulojin ke ni bi no chanti shika no ka mi ake mi obi lo ka mi ake shika to fen o ka mi ake drugs inchata o wo mi ake drugs chi chabele koke bo hu chabele koke bo hu le kilo no ka mi ake drugs imagine mo ake ka mi onye mfa fi ete man na no yu on atin bi o akete man na no yu on atin mi ne jino man mako em nyame ena bene gan show le dabi ka wa MP ya power na enye fe no kwa nya wa bia wo ya keke ya power na enye fe no ko na eshi na ya abo ni ya kati sod e ba yin ma ne ten e ma na gbe ba fi atin nyame ni bi ko me ni fact ni ora le fait me ke ma dum bi ani yo ni gbagan adan gbe na kente ibe ni pa ni ya be me ko iPhone ba mi entertain me personally be me fait mo ama wo ngbe ama mi threatening ama mi warning aga no odo mo se ade o no praton no yo agbo no fe ke no kwa bo pa ji ganjo if we be careful no call boy be careful no na ka many ta ho no ma na me twa bige me no ma de gbe phone social media platform no in the my Facebook ake for more info call ne 02070004 come edwe no ma on de ben fela simple in the benta in chain you no ma simple no ni ko english come people no ba na no femini no nyo twa me no yu odo mo bato ma threatening ji come me fo e monitor e ka nya ka me to ogbonyo jimi me share kakla gbe yi to ogbonyo jimi me share kakla gbe yi me malenga chuoni malenga chuoni ni malaka mi malaka no ni boko yo malaka mi aketa flat enye ha bulu ya itu ni ka fi amake amesandija
ni chamenya no nya buwa baka gbajelo yo ne ene ni no ni gbajelo ene ni nya njegbe nya na anya se ni bibie nu wo ba ka wo na wo ba ka nya ka impa o be no yale ebele himeno no twa ka mbubu no twa ka binjebo chinoni kabe no chinoni kobwe na sare mi shiamo majamla makabu dani gbo abani bakabu because ka gbo jese ni bakabu no po ajinya hihwe mo ke jamu wulu ke awe kuchomu fe ajinya hihwe mo ke awe kuchomu fe ke agadangme chomu fe ke aga traditional cast chomu fe ke Greater Accra Regional House of Chief chomu fe kaji men wo cha me able kuma bi no kan ba kuma wo kaja mamba correct wo cheme eji jamoni indirect jamu yemen ma ba sane ba la kai na ne me so le eno ma no se mo gbere kan ni mo twa no to kaji no ni ya no ni na kaji be ne sane ale ni wanye wa sala market machine huha afi huha wana kuna sepe kwa bate afi huha wana kuna kaka ngena ba ke wa ke akati sod na manoko ya osha clinic pleche kaka chame nwe nwa na allo mama ji abubu yi ate atalashi wanye wa wulo me ayeye mpa ye jeme mini jino na me call the politicians ne are they fighting for their self-interest alone me? Is it for self-interest? Alone me German BI. Eh? Mpa agba ka mja me German BI. Amba fe ne kenuko. Mpa agba ka me German BI. Amba atala din. Chi ya min komen to na ko mpa agba ke na ba foni ni acha ne. Sana me bi ma ke. Neba wo shi kwa ka nyeba afi ne kene te abale ha te nyenye fere ni ka nyeba afi de comedy enyu yete ke ka ke ko mbe ba fata yi ni cho cha me be nyam malewo e da ka nyono ne ka wa ka ni e ka ata amie ko na ka ko woda ne ko eda na ka e ko nyeda ne plu kofi ni wo pa di vengile ni wa wo na sa ka ko ntika no ni na afi o mina fio be pie fio tomo jele mi shile allo GADANGME ne shile afetomo ko yin no ku ko yin shika ka pimbo esa no fedi na pimbo mama shin kenya ke to gbonyu e bo fe abo ni je to gbonyu se kakara gbe ni kajo ka kutu po chocho ni e o ba dun lo fun oye lo ne ke MPP ke NDC bi ne be na me ke wo fio ye GADANGME e ben me no Bename na okwa mene as GADANGME bi e bayin no. Enya no nya yo. Mene ko ye mene ba ka fe ko mene ba ka fe ko. No be menyo fe ba blobo la ji ani. Propose flat no jino no na. No na yu aka ba fe. No jino no na. Mi na ke message say ba le baba wo e bi e. No ma ba mo de makani mani. Ka je no say ben ke phone line say ba shi. E ba yin. Eje no nyanyi me che nyao nji nyao dmoko mi na ke etag nyeme ko ni ame fe mi ni ame bani amba kwaro ni ya no lele mi na sanwe ba me kwe ni Ghana e can speak this is what I want our people to know nji ni Ghana e can mi ni NDC MPP Evo's Nation Records e can dey into mess up Afghan lele NDC MPP ama me fia ka ma pokocho GADANGME na me pokocho leun no wa wa ma kaja langa ka to butu ka gbe adan shula e fia to politicians bo to ma jan cheme ha ne fia to political party e mene ba o shima shiko shima che mene kemene ama me yo iwale ame di king kong ama me control ifia ka me te ni party e mene umba mene le wo yin ma jan cheme team na mo ma ba to mo king kong no wa fia to mo ko better me ka adwen shishi bi ai mo fia mo join self interest me e ko menyu ko e ko menyu ente ko mempe di meni amemfo yan amefin e bi on to the extent ake amemfo can ona can cross boundaries can nina ada ona
nyeme onu minchi me komela ame kotoko mi pet no na me fo nyo nya ku je no ke but one is better than the other o mami na chin set Tamɔ na no me fe ame Tamɔ Ghana cedi both parties say from Tamɔ Ghana cedi their value are the same tell my equality you can just ask me who is in power now. NDC started the Salaga market. Ask the MPP to complete it. Again, you know very well that NDC has done the most. The chunk again, it will be missing. She no more power behind it. Again, NDC Salaga market and she knows any MPP. Anya gbena ama matasha me ka me mbo akonta na kanjiro na me fio na kan so me ko fio ka me ne tuni ye na egbe na me ne ba po instead of agbena keke efi mi be shi no ani me ne ko nyekwa na me fio ni bi ni wo chenkruma me ba shishin ye ha wo ona no ni ka fe yu ake both parties se fe ona ta flat e amentra wo jo na me ke won fe ni bi ne sa komo GADANGME shpo ne no nyekwa meridian kwa ni bini wote kwa ni nkruma ba fefe ha wo kadi lala ka me don Ghana yo to gba na me don man bia shika na fita na ke fio ni bi koko me the same thing na have the same thing na have fita shika na ko machine sana sale na bon use mo I use no I chino me fe no am fe chin set Tamɔ na no you know very well that NDC has done the most in Accra, not the MPP government. Be bold and say the truth. Demand accountability from the sitting government. Nya you tell my equality. And kwale ni yo minji. Bo mi pa bo final go be eto. Pass mo when chair NDC. No chair MPP. Me no fair for accountability. Mo fe mo ba nye ekeni na appoint no ko ye greater Accra. Akele fi. Waka kwaka amefe kuyiku. They've done some. But no wo nwie mo jiake no na metu eben gbe no ehako ene sana metu ehako no na sana amenya amefi onu minchi mo na tu femoko minola je no we ba in remarks jiake boyin kamoko 250 ni moko 240 ehako ene sana tu because nibi ni yo be ke nibi na me na ye bi mi sister ke sani chukwe ka apele aka ke mene to 80% ni mene to 90 alo 95 she je ni mene to 35 ni mene to 50 ni la me chukoloko kra ame fe ame below ame fe ame below oye pana ka no me ko ma bi si alo ma loko na result je aka ke 70 to 80% ona ka je meni men na 100% kabana 90% tabanya me bon minchi dana bi ona dana si o aka 100 99 bi dabi limit yemi no jino no ni nko ni ke yu ake lela metu chino na metu ebe no ame wala na manya metu fe na kan what abroad tashiman samope eke happy you are back ask what you work with. I don't know if they want to add NDC to at this time and why. They can ask the government in power, brother. I can man share into conclude. No man will share Magbele Pan, Koni Ofemini, Ochani Bon, Ochon Ojomo. Take be no le. Plan be use on no tracking line 027 432 4331 027 432 4331. Bomode kono bomode kono twa ni bo femi Ochon Ojomo. Ke mini won kwani GADANGME afi mini anya aya no honu minchi nyeme nna ne me so lo nke kwa aka chukonoko kenke me enyo fe chukonoko be no ele ife ni ngapo no turumu kenke me bo party se fe chukonoko ife ni ngo no turumu mo fi amo efe eko ba nke mini amefe ko no ne sana amefe honu minchi Comment no am 30 billion na chi bonche komo comment no for billion o for billion hachi nya wo bu account akọ bi o for billion hachi o wo 30 billion amene o wo 30 billion na we fi mini ha mene out of the 30 billion no ba no afo ya 10 years no ba ye 30 billion no ke ame
My name is single room self-contained. Single room self-contained. The name where my chamber and hall self-contained. Oh, man, you offer 30 billion. No, ba. My name I'm a single room self-contained. My name where my chamber and hall self-contained. Hello, oh, I'm 30 billion, no, I'm 40 billion. Because in your yake, ya comptable me, or I can call it Mokoba Colon Fimuku. No, nya obu an ka kontano. Moko nye 30 billion, ni moko wa 40 billion. Ono mishi. 40 billion more, am a single room self-contained. Single room self-contained. Ni 30 billion. Ona 30 billion more, let my chamber and self-contained. Koba, bia ko mi ba show ilu. I mean, why can't I come no 45, I come 30? Shall me no fair blow for a jammy? Because I am coming. No, now can me come ham, I may be 2 billion, 1 billion, patient men and I may buy. I mean, I can be a masode park and be. No be a man, I mean, 30, I mean, 45 here. I mean, no bar. I mean, yes, single room self-contained, a chamber self-contained. The track I mean, no for a blow for a jammy. Yes, I can Mokome tactical presentation of Mokome because they let me know will film a believe you more. Yemi, man say be fair by any track. Then you can be your Indian Moku, one of them small man, no tag of fame, Mofemo by any track 0274324331, 0274324331. Can't believe Netra, you trying to do. Kajanoni, I know. You want in her. Kajanoni, and you Jane, I can. I live better, Jalek Bena. Yeah, drop on your contribution. Because, but if I find the garden, I come walk up about way. No Ginoni or no Nanny. Danny will look at Bamajan, no bolo. A general may tell you, Niabe, need the Jamestown TV. Niabe Jamestown TV. If you know your Mingabu, my job, going to Mokapano to Ghana, GADANGME. Olympics game, any Biniano. Gaformo Bini, I mean, Bame or Modine, in a Gadag book of Bonane, poor me, Mamma can Chom and Jano. My job, I can GADANGME country no lele, in Yanuabi, a bloody TV and Jimmy Shitɔ Queen, in Yanu Ninja Nime, like a young and fair cookie. But I feel GADANGME. She be a pico or you and I feel to more. I get no Yamenese, no Yamenese, no Yamenese, no sumo menesandi. Me and Bamako say, politics said on our fear of a you, Ofeco, they don't know of me. Minakashi Chakwe Bano. Shabu. Eeshã Tamɔ Shitɔ. Shabu. Eeshã Tamɔ Shitɔ. Nche ogba no twa gaje oyi. Ncha keje gbegbe se mami. Ato mi baby ni. Ncha keje gbegbe se. Ncha eko o bobode. O bomodo ojogba. Many ketratin we se ba na me to mutachui. Amelu. Amenyega. Me be na be wo na alaka me ketwote Ghana. Aka choma nya afie ne nya afie. Any history mo hye ne kabo ko mbomode ne isate agbo no a baneshimo bi ga gama bege bi ahiana kabo ne teshe ashido kanidi me piela wala majacheme na wala me ambele ni chuo potelisa kametu atabo manche akama afa manche jibo mi joru chumo Esano kwani ma ahwele. Mi no sano so man bi amenu namba anu I'm a hospital. I'm a walanamo, but my chair fair Jordan. Itake, Shipon, your body. But my chair, oh, you're president about 4 years. But a live petrol, come my chair, a live petrol, dog boat. Don't you come along and say, Jammy, as a part of our national, I got dressed again here. Gaffé Wobuji. We just a part of Luchumo. Tafanya Mijo Luchumo, Manya, Saka boy, ye and now.
my baby, poor man, not to see me. When I come on, 10 years, 9 years, we can yawn in 4. Million now, I got it. When I was supposed to fair. Come on, say press school and machine Germany. When I come about shop for our family, about cat sword. Talk about you okay. Tell me a market and it's no agonalo. It will be by a school year. See, when I got the actual your school, your gashmon, no, actual your school there. No, now, look, Babi can Babi. Now, my two teachers, what Gamma be. Anyway, your enemy and I get not an outable, not treatable. Now we're going to catch it. Well, for one, no one can get done. But that's a man, one panify. But that's a man, one panify, Makuta, get to put up a bagway. Comfortable manche, no lack man be a nunam, I'm a lunamanu, I'm a lackable manche, in your body. No heartable manche. It's a take about YouTube. My job. Only two. I go. Yeah, Interado, my job when if Fatayabu. My job when if Fatayabu. Any truck and lele, oh, drink GADANGME. Oh, drink GADANGME, no ya. Oh, drink GADANGME. I guess I didn't call him a neighbor. Mama, what home were young fair one politicians? No one I can boy here. I'm a small shay yake. Ona, I'm a back greater crana. I'm a photo cafe. Gonna me family. Gonna mad. Ona, I'm a neighbor now. Ona, now I'm getting mushy. Me call a back pano. Hey, Shabu. Hello. Hey, Shabu. If I show to Moshi. Hey, Shabu. Me papu fa onye me no ajoji amana ne ajoji amana MC ega. Ajoji amana anu na anyenu. Nuni ngona wa age Omashi ngeswe kwa inwa sinigele yo le wejeje ga chole na DDC Omashi TV go nwo mu. Sani bana wa ye ga ni gana nye wo ye ga ma me ni na ni de chutu mu boy brama. Go mi ka ju ka sani na ni ara wo mu mi ti fa. Nuni bana ni mo ye jage mo me ko me asafu akeme keme ko me ni bu na mi ye ga ma gbe. Kimi ni ka buyu ajaja mana chomi ni we desente ni wa sirigele go ajole na adiri tegu ni wo bwana William na ka asafu acheme keni wo kama bia ni wonye ka ayu aga wonye wa wonye no ko na ni mana ka shi kama no nyalu ko anu mi eni penta wa mabi yo nye no rado yo no wonye mi ebisali ega ya ne ga na nye GADANGME GADANGME bi ewo no ni alo boy ano ke won mo ba won boy na jashika won ba won mo na o shi no wona ke won no wona ke afofo ode na ni wo ba won ye nyon nyonglobo no wona ka afofo ode na ni wo fe mi ni wo ba won ye nyon alo na ka ji beleji na ka ji no wona ma ba mini no ke ba homo na mina kashicha kwe batwano Shabu Eba Shabu Tamɔ Shitɔ Eba Shame nila ya ma ngadi Yesu bi mate mika kenje tete bibiano mo Yesu bi mate ona kawon kwe alu o kwe no ni yano efeto mo po ifo mi fio won hani gbe na akeshi wonye yo wo musujo kuma kashe election day na jashka wo babi wo yake keji wo hishika wo ni boy ha wo shika wo hi na menji wo no ani esa wolu idake boy na akeshi o me na me kente ke ha no one feed no we ni shika wo di wo hi wa no won tuni ona ne me ne ona tafe ifan le boni ma yele be da wo ga ye de no di no bia ne won copy boy wo smoke quick money bi saka wo tuni won yi so nyere ka de bible da je ya bo no we e won yi la to ba nya fi na ba no da ma si me na won smoke wo tishi no wo fi ne ke no we bo na shika na ya ni gbere beti ka bo tuni ga mba ka mi ga shika fi ba la ka wo e je wo no ka mi do mi yi wo no le se wo za ko wo GADANGME bi ye wan wo yin do ko ba no ba o ba do mo shaka assembly ma lo NPA ona wo to onu tumo ye wo wan sire na ha wo o tunu no wota wo
no GADANGME one one year e believe you ye shiba mi tafake kono wo no fa na ya when ngbe teshi ka president ngbe ga president yo gandoliti gandu form bi no be when you send your parliament there and the cat parliament na we wo man here and am you onoko tafake de ko ga fe boni ga fe the cat take am na we alone na me no twi here the phone na we wo ba me fai I'm afraid no kwame a wo sha gbe na wo GADANGME bi no ni ya na agbene won pi o for radon yes bi ma te ne je mo ba wa bi yo nya no orado keteshi bi fe eni ye tui kron ki GADANGME ehile me fe me ni ye tui kron ki GADANGME ehile nke mi dagbo ka bi ona le shida jomo shele mo ke no ya jino ni bi ona me ni sole mo ke fa pa mo pe jake men fe me ne akwa fun amenu aka ma twa me fa ishi ko ni GADANGME anyi kwe me ni ba la me ngene ni wo sa me ke aja me ni we kana me ka me chin set ame ye kokoko yeme ma ba wo yen wo di enche wo mo wo yen wo che me ye ma mi na me na sajina ke ye wo ni wo expect ake ame mo se na me fe le shei na me we ma me konji ano no ni bo ne sha me ji ake no a pele se a no nyemi ke nyemi no obana bia mancheke ye bia mancheke se manchem bolo waka kwa ke be wonyeme gbo ate yi eye jemi she se no wo helish ni wo na ake Julie ni namu ke ni bi ye ame fa ka mi fu ame ye ame ne ake giyo ora tumo beni se ko ni nyanye ko ega minye fodio ejue to ejue ka shi GADANGME bi na efe yu ake game nye fagbe nye aso nye fe ora na yu anmole onu mi shi imole wa bia game no mole imole agashi kwe ko ke game wa aso game ni dunia ya bia ni shika ni na mo fe ya bia ni nyenche ka nye wolole ni ka nye mba nkran ka nye ba nkran nye ba koloni wo ya bia ni epo nu wa yakopo nye ketakasi ha ni biye ni ka wa fa onu wote benuele abagbo abapla no nyemi ka ni mako ka ba ka game fa gbe alo game ben kanu game aso mi no aso afi ni na mo fe ya bi ene ameka kan yo mo pongbo wa igbe ni wo shishi ni wo ya na me nya me kolo shame jake oti ame pon wona me ise ni wona na me to na me fi mi na ma shia me je igbe na mba bi aka mba ye mpike ni bi mi na me ta me je ka ya me la ka ni na mo ke ni bi papa ya me je na mo ne yon la Eeshã ne Eeshã ne ajo la koklo yeme manu wonye aka gidigidi takashi ayu ona ana aka shika no mo aka ba no na ka ba yi male amela ke GADANGME biye ona amela ke wo GADANGME biye kaka lo ji wo jo ba amele ojo ba o amele nke abolo ko malaka bo enye nu nye yo nya on tata mime na me amele odogba aka GADANGME biye kaka lo ejiwo ni ken no maka ba no ka speed o wa ni wo ko cafe ni wo ko Ghana je tribalism onu mi shi sho ona no amenaji amena ke okay me na me kaka lo ja no we se na use ways and means na ka ba fe ni na ka ba prokocho ni biye no na mba anwu amena ke chemes mu shika ona mina ka shite ko ba pan shabo ba shabo Tamɔ Shitɔ shabo Tamɔ Shitɔ nche ogba ke no twa gejo acho mi kin ni Josh mi twan ke je Spain ni ami ni am test bi fe otenche nye nu bole nye ha wo Eeshã wo fi yo ko shin wole age internet ni ebale na kai ni ke wonu nye hi na kai
Facebook if you tomo noko nje wolami wo ni nye baba kele ngo manse bia na ke won de hyenye no ekon wa ngoshida won file na kaini no ni kekeri wo yo egbeke na eji akeshin ton bi no we simple school here je no fia no wo ba wo ketele government chimajia chemen wo wole ame sen na metala no ta flache tolo ba sen na kan tolo ni ba sen here je do ja ke fe party am bike bi eda shi abanya ke fe no ko ye mami ni se na baba yi sempe school yo sempe no mota sempe ni aduto ti to mancha wuludile no aduto ti to banya ngbe ne sa sempe school fe ta flache e to no ba pale fa idan lo Nikan wo shia no fia no ka fomo government no ka fe na government po ta flache ebu to be no yu e ya keke ne be balaka wo ka de no ya fe ne skenya manja cheme nye fe ne bi ko me nye ma mi government shi o nyegbe do wa keke no ko mba ele ake no ne ke ya ne ka fe le ne ke no aba fe ne ke chike wo meni da ne government efia wo ye lenye nu da ne ke so wo GADANGME bi ye wo ba nye wo ba fi ku anyi no ni in your few gbeke na pe ji ni wo ni ato din to ene le wo kun asin wo pa o fai se pe school e ma se che e ma o so no tun bo modern no ko e ka wo mi ni se pe school fe school ha wo fin ta no ma nya wo yo na ne men so lo obadumo woche kini Josh yemo no ni woke wo yemo amashimina ke enagbe mo eba ke ikole eba fi an to fi no amakona gbe last scholar hello Eeshã Tamɔ Shitɔ Eeshã Tamɔ Shitɔ ni anoda yo unje ona game abowa gbeche tuwabo adake kaka to Ghana machine game tu take machine tata kwasi maino ko tani ko maino I hear doctors I hear scholars gama bi so mene boko teshi e gata tata kwasi e jachi tata kwasi je wo teshi jo abjene no jeje Bodike koko bagana ane se bi poake nene aya ha me koko ti da menubo mpa Bodike koko ba duro Ghana ane se shi da ba ya be shake bene e shafi wa ya tete kwashi goku machia wa ha be koko da menu alo ti da menu liya mo ko tai ne craft work coat of arms Echafi kwada ka bobo ne recraft ni ne ke wo senye echafi gama ne tiashi ni wamba ne o ba fe de e ko beda kan chikama bi so tu le ke majeru tu mo ne fe ni sene no asante ni e ke o ko pa no ti hospital le che ti e ke ni asante region o fe ma contribute do se faithful no na tashi afio MPC ni o ga me contribute Pasa credit MPC ni yo amenya be fezne ite kwa da do fe wa go ni ga wa ba right wa ta wa right de ko ite ni mbobo de do ma se ba le ga ba tefi de ba ko baba pa de bu twa lo ma nya bla o yaw ite ora don ni ma to bu ni fata ya bu lele GADANGME ba rise wo ba rise ko na ni so le eno manu nche mene biaje ni nke mene ni femo ni egba wa kanyum egbe wo ni eke wosowa ke wo ekonwe wosowa ngedi pa wo nke boye o ma Eeshã bo eno no ngedi enumo boli wo ke entertainment show baba ogbe no ta ke be no le na de men so lo shiche me fe nye ke mi ye bi me ni twa me ni nya twa fe man se bi ke ni bi fe minda mo fia mo shi kanyum wa asimo de egbe wo le on bi e ko ni ko me ko mo ni ke Eeshã bo ba ogbe no di boche onye nu ni ama awo one rasta nke Eeshã bo Tamɔ Shitɔ nyera don